Armija Republike Bosne i Hercegovine, stara tek 3 godine, izrasla je u moćnu vojnu silu vrijednu divljenja. To potkrepljujemo sljedećim podatkom. Samo u toku prošle godine pripadnici armije oslobodili su više od 1700 kvadratnih kilometara. Impozantna cifra koja je svakim danom sve veća. Ako još kažemo da agresorska vojska napada sa 450 tenkova i sa oko 1800 teških artiljerijskih oruđa, a armija se brani sa 50 tenkova i sa oko 300 artiljerijskih cijevi, znači odnos 5:1 u korist agresora, jasno je kakva je snaga armije naše države. Između drugog i trećeg rođendana veliki su uspjesi. Obučenost pripadnika armije, njihova efikasnost, visok borbeni moral, ogroman ratni plijen te kilometri novooslobođene teritorije karakteristike su predana. Pripadnici armije oslobodili su na stotine kvadratnih kilometara Nišićke i Crnoriječke visoravni. Slijede akcije na Igmanu i Bjelašnici. I onda u kontraofanzivi armije, oktobra 1994. naši borci su ostvarili ubjedljivo najveći ratni plijen u toku trogodišnje agresije. Tokom jedne akcije zarobljeno je 7 tenkova, 5 transportera, 1 samohotka, 2 topa, 1 ZIS i mnogo drugog četničkog naoružanja. Uz to i novi kilometri oslobođene teritorije. Mislimo da će ovakvih uspjeha biti još i ovo je jedan krupan sigurno korak u opremanju naše armije. Ona je najvećim dijelom opremljena plijenom. Najviše što smo uradili, jedan dio smo proizveli, ali veliki izvor naših opreme i našeg oružja je ono što smo zaplijenili od neprijatelja. Uvijek je to dvostruka dobit. Jedno što oni to sredstvo gube, a drugo što ga mi dobivamo. Inače, u 1994. godini pripadnici armije ne samo da su uspjeli zaustaviti agresiju na našu državu, nego su u operativnom pogledu odnosa rezultata postali daleko nadmoćniji od agresora. Naša nadmoćnost dokazana je prilikom oslobađanja Vijenca, Grede, Visa. Husar je oslobođen bez jednog gubitka s naše strane, a Zmajevac, iako utvrđen sa 6 linija i svom silom minsko-eksplozivnih sredstava, pod kontrolom armije bio je za samo 15 minuta. I pripadnici 4. korpusa zabilježili su velike uspjehe. Dovoljno je reći Bijela. Armija Republike otlučala je mala i velika Kupreška vrata. Kupres je oslobođen za 5 sati i sada je slobodan grad. Evo javljam se iz Kupresa, daj mi 212. Ozbiljno ti kažem. I šaši. Ja sam materijem moj, eto. Dva rođe, ne vrem još ona, a ide isto, vidi, segni! Borci naše armije ušli su i u vrhunski izvedenoj akciji Tigar Sloboda 94, novi kilometri oslobođenje teritorije i plijen od 1200 komada streljačkog naoružanja i oko 200.000 metaka. Ne smijemo zaboraviti ni grabež. Kasarna Grabež bila je jedan od najutvrđenijih objekata bivše Jugoslovenske narodne armije u Bosni i Hercegovini. Za 24 sata i ona je bila pod kontrolom armije. Šta reći za Vlašić, totalni debakl agresorske vojske? Po njihovoj logici, naša armija nije bila u stanju da izvede ovako nešto. Neizvodljivo za njih, izvodljivo za nas. Relej je sada oslobođen. Odavde ćemo pokušati u ovom momentu da se vezama spojimo s krajinom. Da medijski pokrijemo krajinu. A onda ako Bog da i mnogo. Efikasnom vatrom su uništili još jedan agresorski avion. Zločinački let četničkog aviona tipa Orao završen je strahovitom eksplozijom pri padu na prostor između Pelagićeva i Ulica na Posavskom bojištu. Na ozretskom dijelu fronta u širem reonu Milina sela jedinice 2. korpusa su u energičnom kontraudaru likvidirale 10-ak četničkih zlikovaca, a veći broj izbacili iz stroja. U ovim borbama u reonu Kablovca agresor je uništen ZIS sa kompletnom posadom. Nakon žestoke artiljerijske pripreme, neprijatelj je izveo pješadijski napad na pravcima Begova kuća, Haskići i Kota 168 Komarevac na Gračaničkom dijelu bojišta. Napad je uspješno obijen, a agresoru su naneseni novi gubici u živoj sili. Zbog najnovijih neuspjeha na bojištima u zoni odgovornosti 2. korpusa, agresor je nastavio neselektivno granatiranje civilnih ciljeva u Tuzli, Gračanici, Kalesiji, Kladnju i drugim naseljenim mjestima, kojom prilikom je poginulo i povrijeđeno više civilnih lica. Na Gračanicu je agresor ispalio modifikovanu aviobombu, pričinivši manju materijalnu štetu.
Posavskim koridorom je registrovan intenzivan saobraćaj motornih vozila. U zoni odgovornosti drugog korpusa u proteklih 15 dana zabilježeno je i preko 300 preleta agresorskih helikoptera. Sve češći porazi srbijansko-crnogorskog agresora i Karadžićevih četnika na ratištima širom Bosne i Hercegovine prouzrokovali su da četnici nastave sa kombinovanim artiljerijsko-pješadijskim napadima na linije odbrane koje drže borci 3. armijskog korpusa, kao i neselektivnim granatiranjem civilnih ciljeva u dubini slobodne teritorije. Međutim, svi četnički napadi završavali su totalnim fijaskom, a naši borci su u efektnim kontranapadima na Šariško-Tesličkom i Vozduškom ratištu uništili po jedan agresorski tenk i iz stroja izbacili više neprijateljskih vojnika. Od artiljerijsko-pješadijskih napada neprijatelja koji su bili posebno izraženi na Vozduškom ratištu u reonima Malovana i Podcijelova, agresori pokušavaju i sa ubacivanjem diverzansko-terorističkih grupa na Tešenskom ratištu, koje su naši borci bez problema osujećivali i vraćali na polazne položaje, nanoseći mu značajne gubitke u živoj sili i materijalno-tehničkim sredstvima. Nemoćan da ostvari bilo kakav pomak na ratištima, agresor je pribjegavao oprobanom terorističkom receptu neselektivnom granatiranju civilnih ciljeva, posebno na grad Maglaj, na koji je agresor u više navrata ispalio modifikovane raketne projektile. Od terorističkih dejstava agresorske artiljerije u Maglaju ranjeno 6 civila i pričinjena ogromna materijalna šteta na stambenim objektima. Terorističkog dejstva agresorskih topova i haubica nije bio pošteđen ni grad Zavidovići i njegova prigradska naselja, gdje je jedna civilna osoba ubijena, a 2 su teže ranjene. Sve linije odbrane u zoni odgovornosti 3. armijskog korpusa i dalje su čvrste i neprobojne, a naši borci su agresora sa svih okupiranih teritorija naše domovine. Heroji, branioci i oslobodioci, pripadnici 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, sila nebeska, sve je kazano i bilo šta još dodati. U nezadrživim jurišima oslobodili su znatan dio Unsko-Sanskog kantona, a epilog i posljedica. Bihać i cijela Kazanska krajina dišu punim plućima, a Bosna i Hercegovina konačno je stigla i u Veliku Kladušu, koja je ponovo slobodna i velika i bosanska. Vremena za slavlje ovdje očito nema, jer je put do konačne slobode još daleko, ali on sve prepoznatljiviji i vidljiviji. Tako su u proteklim danima obilježene trogodišnjice stvaranja i uspješnog ratnog puta u jedinicama 5. korpusa, a posebno u 501. slavnoj, 502. viteškoj, 503. slavnoj i 505. viteškoj, skromno onako kako to priliči herojima. Život se polako vraća i normalizuje na slobodnim dijelovima Unsko-Sanskog kantona. Izbjeglo i odbjeglo stanovništvo i sve polako se također vraća, tako da i u tom gradu počinje da se živi. Poslije nedavne pobjede i oslobađanja Koštanskog platoa, borci 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine nastavljaju sa borbenim uspjesima na Komarskom ratištu. Odgovarajući na stalne artiljerijsko-pješadijske agresorske napade, borci ovog korpusa ponovo su neprijatelju nanijeli težak poraz. Protekle sedmice u jakom kontraudaru, prethodno se ubacivši duboko u agresorsku teritoriju, naši borci pokazali su svo svoje znanje, iskustvo i snagu. Prosto su rasturili agresorske utvrde, dokazujući još jednom da za njih nema nepremostivih prepreka, nema nesavladivih utvrda. Inače, sa tih utvrda agresor je u proteklom periodu mnogo puta ispaljivao razorne artiljerijske projektile na civilne objekte u Turbetu i Travniku. Taj dan je zaista bio crni dan za takozvanu Republiku Srpsku. Oko 70 četnika ostavilo je kosti na tim terenima, a još 200 ih je izbačeno iz stroja. Ostali su pobjegli u skladu sa izrekom "Kud koji, mili moj". Četnici su se i ovaj put pokazali kao najbolji logističari Armije Republike Bosne i Hercegovine. Borci 7. korpusa bogatiji su za jedan tank T-55, 5 minobacača različitih kalibara, 2 lansera za maljutku, te znatne količine municije za pješadijska naoružanja. Zaista, to je ratni plijen vrijedan respekta. Kakva je panika nastala u četničkim redovima, dovoljno govori i činjenica da je u Donji Vakuf došao lično ratni zločinac Radovan Karadžić da spašava što se spasiti može. Međutim, za njih spasa više nema. Dakle, borci 7. korpusa idu dalje.